Darlington. Gefn at Rhangyffynwr. Yn gyfrwys. Bas i Riley. Reid yn gofyn amdani. Y cyffyrddiad. Mae'n troi! O! Ergyd wefreiddiol i gefn y rhwydd gan Jamie Reid. Fe osododd e'r bel i'w lwybr. Fe drodd. Ac oedd hi'n foli wych i'r gornel. Cefn ar y blaen wedi 17 o funudau. 6 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Elliot Evans yr gic, mae'n ddwfn at y postyn pella. Y penniad nôl ar draws gan Evans! Ac yna Liam Warman yn dod â met i gyfartal. Mae yna frys ar nhw'n gael y bel yn ôl, a maen nhw'n ôl yn y gêm. Oedd y gic gornel yn un ddwfn, y penniad lawr a Warman y cyntaf i ymateb. Jack Davies yr eilydd. Elliot Evans yn gofyn amdani. Yn cyn i derbyn i hefyd, mae'n opsiwn yn y canol, Warman, a Baker yn glir! Yn ergyd at Siabaniac, mae dal yno, y penniad oddi ar y llinell, ac yna Cefn yn clirio yn y pen draw. Oedd gan Baker gymaint o amser y lle, yn ergyd i ganol y gol, a Barrett oedd ar y llinell, dwi'n credu. Davies. Cosby. Elliot Evans, yr ergyd yn cael ei gwiro ar y traws gan Siabaniac. Oeddech chi'n meddwl bod yn mynd am y gornel bella, fe dynnodd hi a fe bron iddo fe dwyllo'r golwr. I think they were better than us in the second half. But at the end we could finish in style and got those 3 points, but didn't happen. At the end of the day it's 1 point, one more than we had before. But we need to focus on the little things, little details. Another set piece we concede, not happy with that at all. We need to fix, that's it. At the end of the day, it's only 4 weeks together. It takes time. I think when you come away from home, you always look at a bare minimum of a draw to make sure that you go home with something. On the context of the game, we should win it. And I think it's evident from the amount of chances, the amount of possession that we had, and the lack of activity our goalkeeper had throughout the game. So it is a bit disappointing, but we still take a point home.